ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fabricate Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle haka arpu arterik jong benai kelalengkot arjar arpuway kalalej ban pensngo hakmat jong menteri ketenat kakoi kakia uba Alexander Elhek halor ke jing perking jong sorkar jelai yagi kali kamai daga bapenteri kam yagi odd bat ki even number nado baka jela Meghalaya kala syakta hado kata-kata naga jing wansar jong ka klam jing pang COVID kat kendai. Chairman jong Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle uba Wandon Bok Jerwa habaya keren berkilat patai kubor ulayatu baka jingkiu dor jong ko umpniang petrol hakini ki hindiat sngi hakador prapukundai point katway niya shilitar bat ko umpniang diesel hakador prapway tingkah nripusaw niya shilitar kalanang kata shushu ya ka yok kot bat ka kamay kaji omtang ya ki try kali bat kinong nya kali nrei wat ya ki pait ba nong leit nong wan ki ba hab ban syong da ki kali kamay habakilech chala ki kam ki dok man lagasngi. Nakaliang jungin kaseng ti niapo appointment ni Pak Elhek. Ti nakaliang jungiru ikam dapan slam mo dia kata appointment ikot mardor ini yang bawa yaki kita kejeng ya kita happy untuk habire bakani ka kejeng wandong ni ka klam COVID-19. Tingi wani kendo mentasi ti nakaliang jong health minister ulah ai ka insurance uang ba habire ni ka watch and event number 6 tagi commercial vehicle wang unsara no sen hakni kita yo ban sawan manta ban pelaj no nani banyakren haka review meeting jong ki cabinet ministers nak manta ban weng ye kejing ya jong ba haka bede ba kejing kedo ban yo ye kali jong ki te kita ki ki assurance ke ba ni yo ni ba Elhek ba ni sno kemen sikade eru ba naklen jong head minister pada borong jemi di ba lakloy ban sem ni kani ka senjang haka ba kum health minister sisa dapet nam taga jengya jeng pak nomor ba protokol hi kawan ba health and family welfare ba kumjuru nakliang health minister wang walangi pelanut bakana ru i kali kamai berfa hapo ka East Castle district dan hak state di berfa kolong ba ya ka protokol pat jong government pihak ya bot kata kolong nomor ba kat ba mi yang covid unang dan tengiru ngi menjur hi kata mo ka ba nakliang ka government pat yo ya kita gi jengeda kita wai kita sen kita nyat a jengeda yang kementerian tengiru min hab ya bot ya kata ka social distancing sekapa la ai jing mana la ni ai jing hikai da ka Ministry of Health and Family Welfare government of Meghalaya dan government of India ro punjo te ngikerman skam ba nang ni sakmat paderu ba nakaliang kikali kamai lada kilalat man mi man la kasngi man ya khamtam chong nom ta nam don chu ot even nam don chu kata ban man khang man kamai taksi hakisngi la ni ki commercial vehicle hakisngi sondiru kumi kita ro supply no te bang ikut jujur nakliang jung keseng ba nang ni sakmat lada kinu driver kiba penken pat ya ke protokol kiba ba kide ban ujar mardor ya ke tu nomor kali hang ba kisong mat kumjuru ngasi kwa ban ya keren pat hang ni habide ba kata kalong ba teng kidan ki driver taksi neni kidan driver tourist neni kidan ki driver bus ki conductor bus kita teng ki apa kila tap kat kum capacity ke jong ki ya ke dor ba kali ru kide ban kam penduna tela da kisim pat kat kum kani ke dor jong ni covid ke bamenta kide banton ya kata ka protokol jong government tela da kipat ba ki pen bor yo drivers ru kalong bean te kan sadon trai ka por ba man se hap hanyo di kita kinong pen bor yo nong nya kali ru te kata kalong jing mana lu pa andre kalong bangi kipat ba ngi de ban hikai we pat ba kat ba ngim pat yo kita wai kita sin banyada ya kani covid tingi de ban maintain ya kata social distance bat kumjuru ba ngi de ban bot bed bornti ya ke ba sorkar kala isne yengi sis la jandan sistem duna menta ba ngi ya kani ka odd and even nado bala pelat man mi kamai ikili kamai te de tangan ni senjam bunta nak liang ba Elhek sisa i jenga ya kani ka jing sem jing ya ka jungi khamtam kidan ki kili kamai li kitra kali basim na balon teng makin siu ki EMI ru kim la shu te kum kita ki berkhat te long ni kerpat ki nongnya kali bagi kitra kali ru bakin ya ka awareness program nam ta ki nongnya kali ba haba kisim ban yusobi ban ya kali ki de ban maintain sia ka social distance bagi di benda khut ru ya kali mo
te nak liang jengim kesengi ngilawan keren ngilawan kendo kerpang hiru yo deputy chief minister berang berang jengi hak tiki benai chun te ban ong ba ban map ye ki khajna ki jengi te ndai nak liang deputy chief minister ujupa ban ong em ye ki khajna ngi namla ban map nomor ba ngi ke sarkar tang idon hapreng ka crisis ba ngim don ye ka kapisa ka bobiang mo te wong in siapet pat hadir te kumta te mentang sengiru ke jengbu jengi ye kene ka legal representation kalong ba hakita hiru benta balong remind biang ya government ba lakuno kumno ba kadai ban map ki khajna khamtam ye kini ki interstate vehicles mo ki interstate vehicle teng mentang ado ba wan kani ka covid ki kimi ok ban kinyan hok karkun ka permit ke jongki ndik la shui em ban shui tulun be tang ne po district lade na ne tang ne po state lade te kum kitur ki bro kai kalong ba kam ka sarkar ka di ban map ye kini ki khajna